Hoy malungil tutaw miraro kuladeng sel temed sel 11 o'clock on Monday morning. Hotel te alle gu renga sulela a candidate tigid mo president Surround Junior. Gora malungil ano kung mesakal gora mal healthy mdam kada madengel wasia tial rurta dik medam di kulu mesra sel Mr. Press Forum. Mang ako teme congratulator kumura. Ako mdasyo kom na almutis misi isel tokora campaign matokora politics velaw wasi we are not the enemies. We are friends in the ngania ako singit gini la society mo kom malmle clearly kom deliver osisiv message. At the same time, marada na mo understand lo kasi tiada al adra vita ma adra vita dia tiga di diu rumur tiga da letras ako mas send message sa no relaying la rubage junior lo kasi ultimate authority la adra bela ego miwa sel ne forum akmal mrenga suliul submiul adra du share radiner adra bela mo mengel wasi di mo kolor kita rohui. I see. Dia government kita la ka darur tin wa sen dia ka milta mo sen madal mo. Ako tak mere nga suliu segi na ruli belaw mong buda at ko ra politics ni. Nga ka mila ruba ka nabukto ka nakmam agi experience sa tokol to ra politics belaw so agi mis kami credit te dire ka mistra credit at belaw ra abud to ko blatura al sen mo miltra mo te. Especially at this time. Bela mal albang lap tokol questions. Aktiga congratulator ka sige dem neso ka tuli. Se ngak pas ka olgi on bukuk tolmol mertial weekly issue gitu mo kasi mali natul weekend. El amanek sa mga Asa dro sa kada we're maturing as a nation. Exactly. Yeah, Politically. Yeah. Kada mo 26 years old mang namo da kada namo trigibel maklolat. Da ka kay grober. Da kada bro. Controle da mutel teal mal dosus ray budul maraklay marubugul belaw. Bilung, Ebiraklay, Marmasil Belaw, President Ramasaw, Vice President Oilo, Marokol Ministers, President Paules, Marokol Senators, Vice Speaker Anastasio, Marokol Delegates, Governor Smul, Marokol Governors, Speaker Telay, Marokol Speakers, Malaytors, Ayalbek Kalbalu, Maltugubet, El Susirgid, and Morarogul, other Belaw, El Ngarablu, ang ayangan, el mora hot charigi exacto se hot charigi ada gora moda ko set tiangel bulu maka Helen Reef sel qotru lu bongol qotak medro Indonesia tial garel sel bela mar klol bulu mal gira del lot kilo se ruli bela rungol bela ma sera da yim ngara kangang al teru rubage kama Mr. Wilter mal remember Victoria bela la se era kad morule amappe kumda sengel lumtera to obey delegate Marino rela amala saling hochari mom lekro hochari so mal gira del mo kada mar brenga sula dios raklol balwas el gida kera al sel ma yel uklal tangat el blal baskid aktira el sugal sel wase gida mal ngal tangat el blu el umra dios agumda sosia dirga el help riyad mangani abud maqal tarreng ese gira del mol mari mang waisi kada I think kada mla tribal ngoriak as a nation and mo tribal al understand wase kida mral di betigar nguder be laud rogui me vin gagaro saudaso gagaro sara el dogi ungi kdo asel bol di debate trasenet kdo spirit to ase unse del loguyuk morang ayang ale sedro da hospital ay ngare tigen mo so ise bra tora kayuk malwat nding yora kabite mo kdo de sigira kabite hopefully kdo sigira muse mata tribal ungi ral dogi ungi di da destination na osisio mang gida mral di tigar mudra blur belaw masya ul kada mlodar siankle de tigar mudra other belaw to gobet sen kwadi so al share eli mulani ateled el logi usel kamitirgi de triel kumbodo te 15 dori triel to kon ngara headquarter regi del maas marubaga amal wasin gid o gotrar as menggiria del ngari atele del mometer tirgel tira kada blo espera to bet se indigi marse temring la af el ngel belaw
el tira toram ria tigelo special needs ya kumara bebira time kita mo albangara betokol issue ra blur belau etirgel sedro set minority mo tem kasalat mol lobart mo ko besertir you know they brought up betokol issues el tira face their voice is not heard. For example, al time al sela Ministerio Culture en area bureau ng old age our women's women's mayude hindi seluk girel area bureau take care tigeno masete special needs awal aloit se ngara ulang cloud hotel akim larse to ase kami candidate kami satya kadangar tial short island kami sa Selbenjo kada steps mo masa mungil trigal baby ra kama mas in maral di trigal baby ra kama di kalsin maral nga sa stairs tangara wheelchair di kal girel automatically ka girel sel doru la toel ngara ul de swedel blakata kasi ali kama ma diregal nakamakta oh you know girel to hindi we have to make everybody participate part travel they also brought up the issue ra say ali apla high school a half classroom mga second floor. Ito ka werangan ka mo mas second floor. So, you know, they need to their voice needs to be heard. They get advocate ayel al tira maklaw to tril girir. E nga man nga sulit tigal mas marubakal tigal 15 doril. Tira uknat ma kasi som rula swel vertir, som nga bandal mo, som el gora on nga se ortil, gomra se tigal maklaw to tril and they're forgotten. So I appreciate adala kami tirgid ruk not mager uli segid el yagre londibel and you know ngutia koram le picnic dira sokal chero asing le picnic umura 10 o'clock e mombre kara 3 o'clock aquí ngarse siske se kuna ngala se tia koram lam timol gol teng amre go ul aquí gadule open no bang lungu mungna som no kamu batento ma nding the rain was held back. Amo de eli ratri dori se program nombre ka ratri o'clock e quadri kemra la band ratri dori rueb taul asem nam trak mo momde maklol ul makadmra limra asula dios ramran me will program disel kotem le korat me aru do mesi mr trial ngel enjoy etiga talented you know segida arsorin mloi mar mi tak la tiga mar to modore mi tak you know and there needs to be a place for them to go share develop igual skills certain gida patoka am gigarel el kagarusa igual uk needs ran ngalget ding a lot of times in lack of awareness maluba gidar other bela wahtel gibel ndekal sodro wise ngora tra del mera family gidam kada kado mart ndi I think important about aware about understand and there's nothing to be ashamed about or feel wasega mbay ngira del lodo ngasi wase seguid how do we turn or seguid el kangalang yangal el mongil nga sel contribute el marabal wat I remember a time lang wala federal program ramrigel Mr. Wilterel gidrel al time special ed amal di tora school ndi sel time faigal federal program diregal sel top da school to suga sengaral uras in motmuri tirgalang asil statra landromat and sil statra kora fishing again mesagal skills tire trial develop you know so one of the things they talked about yesterday sagim la sigali sir kamam pipiram nam skamali selang giram rura blay a center where they can go practice a musical talent tir more sem rular wa handicraft or emrula magikare ngari awon nang wase nga ko temudu ulbey gandi ngase kadim de opera blima magrang gimbey grablimam already so a place where they can go by develop igual skills and you know one of the things el mal tider rogosi ser reality lo hacen área ang legal belaw el bigos en degal si ira government tergid mangara le pertir en choice of parents tir to titir ang algir e problem mara blur amregen exactly ngaram kada namo facer segid el because hindi ka will system rigid help pertigid ang alget malu balangari en ngono songos. And I'll just give you a simple example. Tingam sa daigal stipend der tire. Kam de
Sa nga olbiling no 75 da le 50 75 of the racing mo 75 100 te tegi dran madel. Makora ang wala kartilo asi tegi 15 dori. Tiga erul tela el ewal dar tela. Tiga ya ako te moklongri other belom sel du toy other olbil other tirak. Di tiga del el mring el other ngalget. Tiga di erul dart. Misalnya rasa tadi less than 10%, malu a percent population kita less than 2% of population. Menteri belum kaya kaya ngarir. Yo te doon certi. Oh, hindi so sometimes kita mura kamril osingit. And then kita mura COVID. And this was something I was just thinking about really. Kadarula pala sirgi del wase. Adrang odar blue ngarbelaw. Alsal kasal ospering ra bekkel sande eng dart kluk. Or 400 ramand. Why say to survive. Dir sum tangalget 75 tala 100 tala is enough. Tiang equation kadar murtergera omesi kasi ngatera. So alsuma adra huri ping ma adra Bangladesh. Emlalu sa ure la wordra 400 ramand. Yang alget engal ngalget ndekal wordra 400. I mean I think seguida agire lo singela kabalment. Ngiren mesang gegi del hotel ngasol. Ono so April limre ngasule la kami tirgid was able to organize a event. Emre ngasul trial ngal. Emlo do or share igel experience tir maigel el problem tir. And I think seguida clotre emre ngasule la sado el open a radio ri ora the air airing live umne sida other orings and I hope say if anything sums up perselu ul gadar murt e was say agotar other below say gid. I was just at another meeting earlier last week. Ngi kare and dire kan ngari angal uko share a story nira abil ngari are record ni memberi ni am tiga urere. Ndi ngari ngeso era PVA lo hace kada help rangal gal tiga los pe auron mesti urere. Emle kanchon wase abol chen wari eng mgim set program ya rubang ngamote ka urere. Why say? And we're struggling ko tamring na atarang aklam deka ablima magi ngara atarang ok mo masada igal issue ri ro kasi if people ask me lo say why am I running for president ese gida ur gadar murt le tangal gel belaw may gigi del struggle sertira bekal sils ay adolat ke lo say magrado siga solutions el gire la gigi del al magnet actilo asing if it adible personal di gumdas suranga en akmal hapil di ngara surang lensans te kera family nga di kada filler cell remudo asa gida other belaw degal sebe del this ten the ore dekada the offer do urgid ma asel السيد الرولي الهلب قبل تريد الهلب other بلاد روغول مرال مو تتري other بلاد مقط so قادم من الشغل open لو بس يجي بس that's why we're running if anything ngora amiskak sel extra booster ase selo angelo bo ase kadung remote rotergi osecha remote and make sure ase kada abil sengeda abogota ge mrara me e bogrurt ele trige del other belao gid omra sengirin mogot that's why we're running. Sulang siya ti alik peskaw ti agi dele nga member ako te nga tartirig nga kamgaruba ka dire kam la sois persele e 15 dori. Agi ngar siya agi dele. E direct nga member ala adal dorgeni was instant happiness. Sel ngara el arra ngara beginning in November mo December en ngari almost 100 alas time talaga na 140 ngal diaklo ng lilo siya Christmas agire men gift mang kamusta ngi mang let me just post this question, what are you going to do about it? Ulgo mo president let's say diakal dilo ba la ra ko yes sira actually get ore apete ne ko o ngalipang amle ko tunu tegi the disabled program more bebulate I see. Nakamakta. El ategi del instant happiness el porni no feel ra baby ra adel malingaria poker face ti. Come se tirara el mangarang el kada ka tota hindi sila la bora
sira da alto era instant happiness yang ngalgira dia kalau tengil wase sebela adalah marara ratrakan sebela adalah marara basketball tunge to all the sharing ira society kami gugar kaulen ako that's the core of everything ngara ka mamrurungin make sure sige the partner bela ringil as ala minimize wala ako tuloy sokal mga sulia a program ra instant happiness ile partra ngarale dara blur bela mesayel el sia del gida contribute to help I remember a time el dalag madama ko kuna el Pathfinder Club ra STA product rapat yeah sige del gida mi gare ak 5th grade ukumle program ra dara every year etigai del ngalia del special ngalia ara yirula Christmas program kama mal Pathfinder sa we had to have bake sale emrula role activity raise outdoor lom ara present 30 Christmas almost so I'm glad that there's somebody doing it and then unfortunately kadamaral mo asang kadam amoy tayel maklo to telel ndi you're right it's about community we need to help each other ndi atara yadam runi yadro sigira permanent happiness so it's about helping regal families, helping them find opportunities. You know, they don't expect handouts. They want to contribute. Sorry, algo mangaria asado amal dili kasi al sabela egigo mag-help kamil almurula aluy ba igale jewelry. Oy, leng maduril to something at tigal nga kasi mumru so they can earn income. Ngel nga mo si elbay malube you know al sumang sedro tungira private sector eliam a junior kamu na junior ngel bi ram la kayo yo nge mal mlasi ndi kapska urerek mak be bongya beram mande kapska urerem sigra job and that's good ngire lo ise ndi wa ola karangi rakli ndi kan one time kwa kapska urerek amu chokaloni tawdo but important part sa government needs to find ways and engage them create opportunities for them. Akploros per example rablu hawal ngarisel gift shop al airport el stratrak pong ngari dil blind el cashier aktarap akpong ngari dil ngara wheelchair and they try to find ways and engage tire ma dur tire and make sure they're contributing part to society and that's what they want to be of course ngari tigelo malde ka separate but saya ngar alla kabalmenta ulang ada kabalmenta kabalmenta tax system rigid is designed ele bon admi ertokar adal moit a tax system ulang kada kolekta tax ameka met sois kabalment el mutro mil moral bek adal helper mal di watto health insurance kada base ra basent ngel musukara kloludo da pera klol health insurance di treatment moral bek lad osisi I think sea purpose ra government to try uplift the that's why we have free education. We have a healthcare system almost free. Ngari system contributing almost free and an insurance system try and make sure and rep and that's why there's a government. Le bol adam ngi to kara adam moit. And so sulang atim rumiwa amla rule imol to ko gumdas wen taram le rusel belaul wase ket makarang share tial crowd ra sel babda ma kadang ilo capitol mon ngulu de ar mre de kita de titir moto itise misel mertia di recently gamla rule imol to ko ngara plingel ngat mang positive del question na kale atara important issue of $15 kamamar $15 di gidi nga ramadalai dia giber nga betengal ma dia gibora ang adapsiu ma dia gibor only kamakarang emergi tial imala senior citizens program el mora rogul sil marubul belaw di sel senior citizens stay mo ba arabut tilyang alwan e dora tial belaw rosen bortir di until daily services sa di nga ramadalai kamkura ngora swakal nga gil tulol extreme mar $15 mar disabled diang waise maral to ya sel lunch program al ading ara madalai ala kami kon di ako moalan so kita orreis ra rosel adam laul dasu ma seligra marvin le governor nga yawo
Tigita mle uldo suelo. Nga se halak para bibirakal as governor. And man masa a school. El go kakalir triyan wadal. Rablu. El ori ngari awum. E set up. Mlong et murke mo dakal sebel. El school say, well, tamol mo smer tigal wadal kumsur kamam mam karang. No to me it's just excuses. Kita ro mesra anid e find a solution addresses el need. Yeah. Sa ligra Marvin same thing. Me propose air condition ma school ngayon. Matama lo sis beto asem mo tay lang na hindi ka air condition na classroom ngayon, hindi ka air condition na imura classroom. But a state tamle willing lo air condition e peten gira air condition. So I think mbay mle to me education am gira say a tiang program. Bagi mo siya Let's figure out how to do it Trablo and sige sel partnership el state ma national at magal serve vertical other bela or rogoy because sometimes there's alternative ways of solving these problems. Mangmaral, you know, akora di I got of course and deal this way. Hindi nga mo remember tamal kran mara sis ke waise. Dirom tilong ge mlara old age sel bektel week sil tama lili ongora old age. Tigel mas o pre-regal school mo mera squas bado mo siya kram mga house. Siya ko trungil toy. Kada saan mga adagyan mo hindi elal tay mga ramo kada mo rabay subat toy. Ngaram de kalse dal bay. Ngutrigal ngotitrigal mas maruba mera school matabay mili da school siya ko activity ele believe me igal to school belaw ay ka to empty room ring IDC rangal kara a school 2000 el mera sil sam lamas mga tro del basen. Malangar selo lunch el help para regalo si kartira gelu special kita other bela amru. So ways to combine the resources still it doesn't really require more money. It's just more efficient use regel kita. And one thing the silubir tigel ngalgedel el tira mal bring el adel to gubet sen ngalged sel temet ma ako to close to teren. They tamral excited to see each other. I'm aware of the social interaction. So how do we combine and ospertin and I'm sure tigan mas maruba ka. Tigal soril rumone at time it doesn't have to be very long. Maria one period of class at top tigan kalme eto ko all sisak lomrul biskang o story hari aktibo malla o masadra klangar rangaramo. I can close to tell il swabel. So yeah, sige daw all this way. How do we engage? How do we use everybody and really mutual species community? So anyway, kadom rose diga da ngira da makal mo mrul. Kau keluar ka udle wite. Ya, nagadi ul mesasel program el mlaring ital nari sel ligara mi bial sen Motel news. Oh, itu mo rin mo Kamlaring sel term. Meet the press. Oh, meet the press. Narira adilay. E agula renga sa questions mlor kamiu. E renga sa answer kamiu. El gora dik me de los isiul to amol goni. Ling kawa molo aser adar bela got. Ma vice president oilo amol asi. Kada mok magalo reor. Segi da gora ngilu ngilu. The mokmalore and move forward. Elang kada tilgibl advensul morsel agigil toy. Malungila the dulu I say o malarngi rogo. Ding maral program o momdase o momsis al sugumangamo. E como rule consistent team seguidel el team margao. El día de la asistencia de el COVID en el next 2 years Ebola sustainable toy. Le gumda se seguida hasta problem given. Kada map to ludo da igal belu o ay Miguel Taiwan se aban keltan mai en din mlongila ngudul guk mlongila ngudul bebi ratoy. Din dim laga last len dim laga invest malu bedangal moragel program ngarinya sustainability mengimlet that period el gira grant ebola kadulutun la school one ego kumutun molingi
ulak malgol tal toin club gule junior le tira ul ela sel gumese kadama fandra government logio alon le vimla kada sal malungin lomdas lo ase agim garar ulit tal government mang manal more sustainable in terms of productivity. Akola di soal mo mnelo ase omgo ga gotol mo obom turtiang. Ngarai gel gora just one. Ngarai gel program al mom daswe ingire role al mo tu titi ay gidel to el mol gornilo sera de bela. E actimos cabe vir ay lo ase. Ngari adal mo lo ase. The sea already. Ngari adal lo ase. The rule of leaders. Ay ka ba tokon me dumar ka me sera og til ka ba tokon remo. Ngari adal mo lo ase. The bodo siga o do. Amin do siga ba esel revenue me. Vingola o ay nga al senkiola da ora dirgak sanmal go gernara lo ase. Nta mom da sen sam senkiol mir ko mamal teru. Ngola dirgak sanmal mo o mira ul suegal mo mula sengai giva malgora complete el toy. Len Google singeger tel government mel mutrelang for the past 25 years. Ang ania igel dolgo el toy like independent and the malgora to era aureisal mutlu do. Magadi mingitak nil toy di omre leda dia kalbora igegi. Aguk selgo singeger evaluation na ganin dia kalbora igegi. Omgo gobernalo sa ikal vigilay ludo del ngara tedo el billion dollar amerikel me magranta Taiwan siaval India gel bekl blulum skida udo kadamle wisely kado spe dia ngukti beisra akwesle lang akwasing adim lakal salungil apingil Ngola soal mo mdengi al suns me meldulia tal di one example ase ngaral program abokrali le krali and directly affect tamatala len ngania difference la google the swega sel sum go the mergol girela improve government in the revenue the lutul ngania bibira adlo ase lutul mabibira go me girela improve Acteur mergol tel question ali bolle. Akam le mention ringi selto chegi del show larni. Le ko say girela labor office and mo mar other bela. Mo gotar other bela. Ndi ngel gokta candidate en ringi di lulu ase. La dial necessary ministerial labor. Ndi la girela la muto tolu do ngi mula program mo. Gombi melgo sisir toilu ngi ndi. Akola di escriselo as el baby la time more money to a program of the necessarily mo mila program kam gora So kami di da kido umral wase al suma da ng okla ase el dingil gut makli tekkeri ikam na tekkere belo that's say mga ngara government ase kam garada kat makli sel da ng okla ikida ula kado umrara tol ministry of labor affect tama tal adal order and let me tribal expander sel to ministry of labor aling ada ko sa dal mamoy ta extra ludo da to ministry of labor okay change sa title ay ministry at tariyak nga bati at title ay at changing mo ministry of human resource so it's about reallocating a resource or anything existing resource reallocating and reprioritizing ilan di kal priority de lang kadibla katak hindi kal priority okay so to me it's about developing a human capacity alsum kada smisiat ignaw mo sisi belaw ta sige da magara sisiat kada mula te alal mori kada masaygel donguri mun si erung awil urior si ergut kla awil der aklen and you know I would expand that more say say ministry of human resource ma tourism ele wana a clor problem lagi dra to tourism ar tourist tame di tel industry adi adar model blur mustra alsen mawdo om sending to bra bela so as a country let's make sure
ay the resources ay the level mer bela makarang ya other belat mur alsel ay galuro how do they reprigel makarang ay gel te alar alsel le ang kamalom na te to it doesn't matter how much money mo millionaire tourist hindi mo ngosongos unless you got to change your tial system al dangar alsel so ang ngaria tokol gulos perira before lo say if you look at it as a business right nga omesra belal rungul blue ngaregel amersel why say ay la kada ting te the lutel improve and the mars mabol beto kar tourist mabol beto kange sunay mandi mars why say hindi kalsel mo ngira dal ting te yel mars every prioritize help improve our system so if kumbali mo profitable mong moral mong ira other over mong ira government and mo sa help para to kalat that's the way say ko singe gani so it's about reprioritizing a ruling moral meter sel ko lagi kasi other bela ko tra sel system kamla ngwa question answer ngil man mo isi another words sum it up alwasi although sema kulasi we have to look at what we have now rearrange the situation malube kada change a priority given mo after sel mo logoreng il film lo ase bolgo tara velo mal sugumun chogla udirara el morbab kiri la minimum wage el morbab yes e dogot target tara velo why say seguida urda swen okay ela sel guktara a togel kring sitsei aguk kwasei kadamok magal community Eurol forward el milicia ay kal ngarngire ela masay gida ulak es question ngarnya a difference ringa pouter nga o message say gida toilo asay ngara club lugurini leng dial ngara msabe del gan tinura same structure budget same system el way elang but put more money into it viaga al sumen viaga statistical information all to lo así que ngaral point te mubul mortia en la motilgibel difficult of evaluating the program kaman musulang I think you answered well and you know I guess sige the value of democracy lang alsel every 4 years we are given the choice elu kasi tegit omral dangari maybe ngira del make adjustment uk mesatara krel ngani tara rael se drogi and I think sige da klunga la democracy ya seluk tangara tokra shabata se other ultra CEO ra kon balel adali lang ala 7 years that's why the special to ase kiran mo sabbatical uk to it not ndekal necessary ase miru ram kitrurior di sometimes ngari tokra mira se selo ngal sela forest ingir tal top rekel tal forest tal oriom magmesa tal arangalela oriom pero mga sel tal oriom lang ngodo osnge mo mga raikrel I think sige da a decision al bangani ada blur bela lo ase oi maral ngari ang ada mrenga sulela present rang masaol ngari gel malungil blarul girel bela ngedro ko dong sil girel se a present tori biong matigal present ngar mata this is an opportunity of step outside the forest edru tromeso se tiagi dan direction el road tree kita from the outside ase akadombra lo ase improvement el se the ruling whether in tora health education security rigid ma atora geizari and I think sometimes sel sum kadora di kada comfortable kada for example okay kadinga na continuing hindi babang kita na continuing I mean sige da gira dan mo realize asing babang kita mlang audo I mean ba sangalet kada mlang audo dol me umer so what do we need to do to implement the program and get it better more efficiently erula klon mo help para other abdo sige da that's say o sige kara to koy mo awul ka to siya clear ya mal ngil answer question ela di follow up para que hagamos todo tiagi da ko gerengil lo así nara most effective way out the swim asum ga the momita anidra other below asum to go tara leng agumesra era aguktle tal gumesra era diagar sangar nya communication ra ala dal merred tikit
marado dos yortir. Aktire kam naro ngasiya malamat sa presidente mga sara statement tringilo asi kita ul makatangay kalobis tirgay kita adara ulo I see. kadangarte. Adi mo shortfall nga ka ul swekal girel sa statement at yagi. How much interaction or communication do we have lawan tira adara ulo? Legumesa tokol decision or bill ma president ma leaders rigid. In dilaksan mo manelo sa igay given ngwisis sa voters. Lenggora ana ya silngan ya hearing e gureng sa demandar adra blue o ya senior citizen supplementary. Ya ni the lol gorngi amlamo 2-3 years repeat ni di dia satisfied. Mang ako la question nga legol ga si omgo ko mara drual. Ang moringa telel officer ga loreng sa adra blue. E react tal moray kay gid lorengas. Adang ngania togol blal dalil wasi. Aul mna mo dia sa dal mo hearing. Kerdi ngaringi to gergi madadul mo esel doral en marco. India do nil mo ise India. Leto ase kabong ki mo meser. Esel borgi en drevet ul mak manien mun drevet India nga al sela gachet. Men dia kal mrul India ka urol morgi lang mugul abo dorura to India al lu. Seguida question na de bergo nga ka mo breke. Yeah. Sulang na malungil gere kita mle two meetings this last week awana gora dimle sa liga marbi no moda sing chap swing gora dim mixer af liga ngambi krela klola gora mixer af metialuk trigal ngalge del tira amring al adal ngalge to ko bet sen ngalge and you know both meetings endra meeting etulgera ngartiagi del to metiang last del meeting Let them leave it cross. Adungu obvious. Ikadi mo nga leadership meeting am labe sertir. Do you know it's an important point. To the way nga kalorden sa direkal buwan. I say, mangbral kita gira der orang serara. And you know. Mo abol obvious ka promise mo nga. I say. Talgibal obvious ka lorden sa. Yes. Maybe training rin der private sector hindi gados pera to ko sa customer is king. Meaning we need to listen to the customers. Okay? Masel do sa ako tar other belaw is a similar luldas. No social principle. Kita nga radrual ler atrablo ang ilti del mo. Mangira dro reng sertir. Gira der meng samuan dartir o sige siya ko trungiral ngo sutrir rula. And sometimes hindi kalmino sa kadamstraw daw. No. It's about prioritizing and making sure that meter and liter find a solution. And that's the way I look at approaching a problem. A solution na di kalmino wala ba solution. Kita other bela mot mag o sige gal solution. Makotel value egal town hall when I was in typical town hall mo 3 to 4 hours. Ilang bato ka question bato ka all the sweeter at kita do rings. Help per gidel alt mga ikot maklablo mo. Nga ba giren mo ria regular town hall. Kato so is hindi nga giren nga regular town hall. Kato kito rin sa radablo. Maybe a state visit it needs to be more frequent. Maybe kada aska state visit tadabong hindi ka leadership rablo. Tidir adrablo. You know, you need to hear from the people. Tamo comfortable muy lang ran. Maybe that time to say mal bato ka leadership magimom titun mo dado. So you know that's the opportunity engage and listen. You know ang success time gimi ka rela yung mga pala high school. Agi nga school ari classmate na kara Leo Otto mas Steven na nakamura ma Paulo Skinjo Gustav rela lola magega ma. Anyway gi to ka high school all debate. Ra issue ra bela sil time kad masada compact masada ka carousel li issue bela ala ko kaya nang alagay. Kasi kung sa, they are totally government. What's government? They care. They don't. You know, yung mga alagay ka senior high school lang. They senkyo. They're detached. They're detached. They don't understand the roller tier and how they can get engaged and involved. Kasi ko close to the part of democracy. Bomo na sa government triga nga ria voicer ka. Kasi ko clock klisi amri sel all asen. I say. And I think
Seguida voice. Sea voice ko. Bom tial ola sema o dal dal to ko e girem el mal mo win subi nga ka domra se tolulu do sigira win ral doni taklang tataruba ka iger rogul dorul e kita se dan mega win decision help abroad and research. You know, more sa talk show, more sa town hall and talk to the candidate and you know one of the things ngari ada kunase kamal dia approachable kam kara nga kam lang mabiyo krebelal 5 times ngakala ako approachable at hindi direct adong marania ngaria then wari kita exposed ma messenger mo lambori there's so many ways to engage. Yes, sometimes maybe hindi kita if anything kita malang mess emul mende kada sal di maral di orto ergit di sell opportunity sen mo ko ni nase how to get to me. I think there's many ways. Of course, ngari adal kita mo rule tirar adal rule kita make sure say Ali, who do you serve? Atrabalu. Bom gargik like rogul lon train me. And yes, there's only so many hours in a day, but I will do my best and make sure akrong tirar baklaf. Silo ba ngidi decision albangari agiria dal amlaw da sura atrabalu et magal o sigir sel kotrong ngira atrabalu. Sura nga set reminder. Ngaringa Udah klat kan. ako ikaw mo ra to ko ra government again. Ngaringa statement tin medung ra siral ko klungil economy bela. Di todo lo asya gim la maro sa galudo ra state government. Mendi kalau dengel wase what to do with it. Di se level ngaringa budget appropriation iti ase mlia so much on top private state. Namada, they don't know what to do. They get mystery. Oi. La sera ko klebol kiul tubla report ra executive branch ma Ministry of Finance wasi a budget tam la melhor angara fori em la mo tiril kukat. E dire que Deus si sul turma. Tirga mo dia lo mangara. O mom dasu em bom ngal tanga tambo president. Kamakara control ni may state government tawag takal sa mom sisi di to national government. Well, كده فرصة لعمرنا سنجرا دمبروني. أول بيرا قالوا أبا إبنيل بيلا. First part تجير دمبروني conduct public hearings. Rayosang angara bekel state, including all bira قالوا. Ebom na se compra los pege ludo. Ya, tipos ka example. Sa atangar all bill. Emle 50,000 na salary bira other all bill. Hindi ka 50,000. Hindi budget all bill. Umasa mla expander o all basen. Do they really need that money? I say about the logering. So it's important nga sira the chairman of Ways and Means adulong marani to katiagi. Ay ikaw do dirar atrabalo. Ngiril mo curriculum meter, ngiril justify mo other belalo sa como spell makara. So kumara lo sa other important component teluror are other all bill. They need to do their job. Yeah, part rangar and I know lo sera delegate sak first kuma sen dekada ngara hearing a state. Ilang ticket exempt. No, it should be tabasul yaw do the other belar rogui. Mungiril mom dese mom itel mung maral justify dan maral ngani aklo to tel loruri. Other bela mom daya se maral will to loruri state. Ngiril by increase ra budget tete the loruri. Segida I think segida aklo to tel. Ngiril a transparency ra rogul to helps accountability. I say alung blagatak le malen sing help rito mo ko kilometer au do o spe. Ya dilo ai si junior. Dirregal vingil merma tuwa dai kaltoy. Melang indiagal spel vigider ulil mo ai sei. Mela bodolan au do drai vivit mula so in biuera ki buskomi we ko mormula ai kagi. I said already. Ai ge baiuera do bodolan en giler mlar multo. I see. Lem la molu me merragal do spe au do dir bebira ra. I see. En din dia do rul sei gil mela do lutal moto sen dia. Agi muskomi un diga gido ababom rule. Ngoya lo si sak rumino gido lo se ko mianga ho. Alwido lo mara. Yeah. Ma I hope other Lorenzo tal programa momdengelo ase sel do lo ase modia gaudo en giredo lo siga al dole survive within those money. Yeah. Diagal sal bulgula mulase kida dimla stege gaudo dum bomo len en me en diagal sbe del chance tel vangali.
Sayak mal clowl lesson al murgama mal boaters. Ling gamil leader sa game driver gamil mulai kalto wala balatiks. Ling elang mop lakatak metu len. Another house law wala state government tukmula muabla bol claim la sa ay state government ang alami kami ako pebira lahat. Mito asay selbol to state agi madal girel di degim kata batiet. I see. Tamla vez lo sa tia rule to Role government. I see. And hala dik kamla dule atol ADB malone. Apart sa requirement ADB loan asa tax reform. Aknari atele kal qatigi bro kasi apart role sa danya minister. Tida concern na. Ang minister amlo asa ngira dal masadra 12.5 to 15% del tax. Al suma kro kasi sige del toy. Ya kasi tida kal tax reform. Tia tax increase. Oh, hindi ka reform. Hindi ka reform of part Nga ele kita mnari atele del sera. Ya kan reform lo sa mo como kara mo subil hartalo. So kita amle ul da sweder sera danga senet. Amil sadra tax reform el basically sel da tax reform with restructure. Mo ngil omli la tax hindi ka damruin mo tapsur hindi gel karagel dangai adik mel di waigal dangar elang. Mang ngania economist mal di goro al sela Ministry of Finance angel el rele ora lot of ding ngara 9% ta VAT engia tapsur wal continue sel karagel ular ng government tak medelo ela bolo sadri wai seguir ya kasi no wonder tetial to nga kade ko sadra tax increase sadra tax reform eleng kodoba tel balance kadam dai oi masadra 11% el periar adar nga ragal mikal strong the close strong 7%, so you have to meet somewhere in between, and that's why 9 was the number. Oi mang hindi maybe to start kadruli 10 hindi tigada darali tigel other belaw I get first 10,000 el income bertir pastrira a refund. Okay? Esel 6% el refund amna ruli tax team lang mga teldi mo 4%. So we have to be creative in finding solutions el ruli other belal mogot, but at the same time sing address ay kita makatatal masad mang that's sel ko sa tax reform ko sa tel arangal tel tax system rigid and make sure at the end of the day other bela doesn't go backward. Malu luter mo mitu trelang agar kani ado issue abay giren ngana la government ase I can already kita malay to si krola de care alset se gidel al basketball plak armo de lo urior looks me ga beratel that's ndi ako mara to kora se ube increase tax bodol ni adra blue already ta na kosokos Kamu espera tol reform malu betia increase. oh nga so nga karo so sinya dra to ko so anyway I hope another all be lo mes al time regardless ngira el marul I had a meeting with the chamber adira last week yak milogortilo I say one thing we need to understand it has to be done yak pai recommend mo kami other chamber instead of the no come up with a solution no we have to solve it 23 years old sadri now is the time March 31st and the additional 20 million you have to get it done. So alakal murura la olbil annex olbil ang ginadal makal gut makli so let's work and I hope I gal dos ada dirikal help para discussion artil tangari ran murut ring maybe malungil tiga uron mo January 18 continue to work don't stop mrena other bela la kamurur Mai se envió mal gira así kadi mururil tekker talela short term Electrical me ako kanya esul da suir. Tuwak man daswa ayel to. Expect lo se obong abaget tabao emergo wok mostar. Hindi kal bao kada mo lara imora paket terme o magagarim un teblol baget tabao. Dia ka elang di mlamo made ela tru ilbong orgit. Nga ka omdas luaseng. Ay kalto ko dolo ko ar bela orenges. Mang gire del kuk muskawa di telem. Lege kama melterong ako ra amral mala information na bulu makuk tila ka ragel kuk kimila ra society. Ding last question na ge me direct question le gol kumi usira alilay. Mandiak po kugera wasi ang taludo oblam oit. Akmogel wasi tial system tangar alsel. Leng ngaria conservative number multo beti
Sira direkta question le ko. I see. Mang rulang mak mo simbara awasis ke. At sum tobra school wa master degree ringi. Hindi iltang ondasun mormur te mo diak sila afford tiyan. I see. How can you reform tiyan system mang mo sabela ngalgal Dio ba degree ringi mo director pela or mo vice president or mo senator. Diak sal by means. Yeah. By knowledge. So, agad lira last del show, but nga kable file ay report makble sign. I see. Masirek to sing nangalak ra irol dartel teral. Check kamaral to ko. I see. Irol dartel teral sen mo dora teral blay. Di unfortunately adrort blue ramrigela sada billion. I see. You have to travel. You get a promotion. All of those things are the murtra promotion. So to sell a setting of candidate at Imnakalongoita, although Walum Palmigare is probably not a true statement. The only difference, Kakaroselada sil motmage help, Adamaga Ukase, I get Uklang Tangatabel Balbisida Rubak, Nanga legal and help Procortia root. Di tita gira del diregal mo o malaswari. Gira del momea se arur tamarania arur tergider other belar rogul. Gider atmaga rogul el participator ti arurta. Mang close to telela we all do our part. Ese of course en ngosong siagang. Di abluram rigen a part roruri a funda yer campaign. A government a funda campaign. So, for example, while I get a pera media tiang, a pera media asado, a pera dias, a pera tiabelao, a pera Island Times. And direct murula promotion assign. At the Borabekal state, otherwise a thing other a bigger bibra state. And tell the charger tirgamong temela campaign. Really? Lombodor assign? I mean, does it have to be that way? Temela campaign, dimna kumara selo say, get the pay 500 termur to mo say, why? Mungsuka, it's me anong rabloda ka ng remort, right in. You say, why do? So remort din kalala ka 503. So why should we make it difficult to other more? Maral gira the ruling motabasul, if anything, to promote free media, the help para a government should be a part of the process. We want fair elections. That's the bottom line. Of course, I got also other social media. Man bring another root from to millionaire. Really? Kita getting a letter or top of that. So we all know what say Gagarosel other armort. Garos anges on mortil helper till remort. Important point as it cost a lot. The question. Gira the help rather blue understand say it cost a lot and we need to all participate in the process. El help mo fair mo be otra vez other mo. Sira kira el buiga. Yeah. Yung lania liberal ma progress. Party. Yes. Makri member liberal le rubo ko consider tiram le liberal. Oh, I see. But to get together in a closed door. Ada dul mo lo si o insurang alam mo candidate. Yung oto ba ipagir yung uswira candidate. Mang mnesela for example o Joshua. Di tiro dra school me mga karel buik to maral wasen kasabel. Ta mo daw daw sa supporter ngim. What do you think about the party? Diaksal bisa daw dakti bisa daw say gidele. Ar adalo marar ka agiri supporter ka financially. I see. Guktiak bedong orger ka dia sa orger. So ela party system mlewira Joshua. Di uk malam kitra dama. Le dama kam letrar must. Mletar route, a first route, liu clibe la 17 a senkion ngira. Mora adarang rosara se. E kami ko kaptora 17 nga di la 17 senkio. Lendin la kala la progressive, dim la kala la libera. Dim ler murte di luz, el di luz. Di mlare ang ulul dos well. So I think it's about eleng alim kita sel exclusive club al dil ukti triega si remurta. Why say? Let lak murtira say kami agi molut milmong. So therefore ako molo reng sir kamam. So self process hindi kan makit triel tela rubak, but it should be a broader base. Gider other available the la mother rogo. Mabol si edel
gider roguya as other richer and gider. So maybe a modified party system, but it's more open. So anyway, akong dasong Something else to talk about. a party system au advantage nga ay kakita po toldo po. For example, we need tax reform. Kaposisyon ka tax reform, tax increase and tax reform. Exactly. Posisyon ka a labor. Ko koldo bri ruldaso. Rase uk poda kan chuchay other bela ndia. You know, I gira del malo arbe bulate bele and show the different policies ma sel secure adal mo bon mera 4 years ay gigit problem secure. Hindi ka mo sa number rabil that doesn't hold you accountable. Hindi ka tell mo maulem. Tell tori giri ilem. Umay se en aral tori giri ay gamble ay alimble tori giri hindi lulbe den dia malube sige da umda se to we have to help a process a ruling mo. Ati ko terka ruba ka raw era sa all yung rin. No, yeah. Was ada kal ko problem re lang kasi secure ko mi mon office. E ko mal hospitality me create ra elite club ra sa office. Ay se. Siyempre. Ora, alas terka rin ya. Digate me. Akti malgon mo kung mata tilang ngani missing ni. Le akmla help pra birarad makmadang retail. Ngani aradal mal ilal mo logo ya viaja al swir. Especially rather vela makasar giva mal matangi principles ra democracy lo singara ulang ngarangi en ngaraming important ta secure gaul vi kaultang. El girela overall klungyal mara other ro. Lengari rather melo asay. Soagal al mora gurul vivial spegal afforderngi maperngat el loba se gider toil wasay en naga bolsa spegal support ma familia nga malumen kadar ka bleed nga setara toil belawa injector ngin mortal tola senkyo el jagal nga ngira marigel magita aluban nga ngin guk tola business maadan melo asay akpilsem sukplal sa surang ala taltelay mamsul de pasay dalgo ay ge fact nga nga malgo toil lek albangal may say ma Abebi rakyat viveit lo asay. Jahal sabegal mortilang al sugum mendiak mengigal mora triple mora merigil. El mot mok campaign. Akman le sa supporta et pisong gi mo maise. Mle ngare gi gi to lo asay. Akwiling al mong envi. Nga ka mabiga giraman mora Hawaii mong kumala ticket al mang e ka mo. Ito supporters. Mang ta injection na to la senkyo. El gumdas ol ngania pari malag hindi re kalti mo so iso. You know, and tigda si disi kal duli rela all time. I think we've grown as a nation. Kadala mo dul separate ay to. So one of the things to make sure that mo rin campaign. Al sumo kada mo itaw do de mal specifically di mora promotion, mora. Yes, akro sa t-shirt, mora sa ako. But I get promotion. I get promotion. I get sign. Tirakal nombre na. Omoro samlan dia promotion. Din dia hamla dia doros. Tila mal dia doruri. Omoro sa skogi. You know, hala di wise story. Last time temla campaign. Engone atol meldung lo. Obukore ebagya mal blak anong help ka ma campaign. Mangmaran mlong amlil. Hindi ka ulmal sering ang amlay. Tira mridi lo aseng ka mamro samlay. No tigalada. Yeah. You know, I dura to bebira de tose. A bebira malungil to boy. Abala tiksa di oim gamgi. Yeah, you know, sel ali nga sel hotel de kalsi adan mete sulira adani tigel as maruba. You know, tige bek kalsi sangara headquarters. Ololo nga seo. Se hotel clock contribution ni. Amin to del mamro sa. So yes, ngira ka mara amlay maalu el helper tir mula gelurerir. Ndi sel te mira de mari, se volunteer, se ngarareng. Sige der renga saya clubalun. Mung gira del mo understand was everybody does their part. Ato ma no ase bereng ngariang ndi ka do law dudir ndi gel se rengartir se dos perim do dono sertir gel los pe. Ndi ka do aramlay lo mstri de ka do kada amlaya kada provide raban or takartin mo ray hindi ti amla diri kam lam lit Diri kom di tiap partraur mo I think ay kita all misconception mo ngari atol madung no ase akito amara senkyo you know the last thing el soda no ul surado ase le tamna aduli alia
nga candidate, ma family nga milgram together security. That shouldn't be the reason why we vote for somebody. Kama mlosis aklo ase kita ngania asenger yeder bis kita rubak. Aklalo kanga blolo ada rubak klokla rubak. Ma sum se adro no se kadon ngaseu. Di mlaka intention wase ay ka dolabel el bigo se lol ngaseu le kadam la ngira senkyo no. Don ngaseu ngira do ngaseu. I think that should be the sea rurtri. Gagida staff ti alblay bar staff ergaw mahara lo seka ngaria next meeting ergaw. Oi, waise. Waise. Mek puska last tele mar other bela orense. Momol musum ertirem du gel swam togolek madinga sa next week we still have another time for our meeting. So di so kalo sa Saturday night kadamral di muto mga sula Dios sila ul was held back. El direct. Mlo triple time no staba ul hindi mla ungiri ya dole prepare le to atento. Sel continue celebrate sel bela orgit. Mga sulir tigado kumera oksai especially mga karela. That's what we wanted to do, engage our migrela, the more opportunity mestri, mother do team. Celebrate the wasika the other bela, mtial cli bela or gid. Direl el almel Saturday night, engir el muter moria imora program. El ngaria tibel debate wase morir orior, un muter mora oksai. Ngaria agora mang gimir sel kami tirgid orior modisaid. Jam se emel rubira anywhere. Yaran kerti albla live stream. Yeah, so kadamral di mrenga surir trisel. You know, one of the things in the sang, ayan loiga require a teamwork, require research. Misel ngari ay bebra ablo ay game nu sem to kasengal langay. Letriga momodonga klemrura. So and that's good. That's the spirit. Sel bela orgid. Kada gira proud of other bela. And you know, and one of the things that and I don't think kadamnar mura yal bebera ya kadamnor se open opportunity ma adalo magit tingir mati agora night modify the night market ngarea competition ngarea magitra especially ti ayel udra yel blue au mirula magit tir or try to fundraise and I think that's, you know, sometimes we don't need to buy everything, and that's se adom marari kada of course